I ćao svima ljudi, dobrodošli na moj novi video na kanalu. Ja sam YouTuber Feki, a danas ćemo da igramo jednu zanimljivu igricu, a to je Gunship Strike. Znači, neka me Tesla Dime ne kopira, to jest Dark Wizard. Sada je promijenio ime kanala i zove se Dark Wizard. Znači, nek mi ne kopira igrice i riječi. Ako mi bude kopirao, stvarno ću početi da hejtam njegov kanal. Znači, ajde da odmah da počnemo s ovom igricom. Ajde start, idemo Gunship Strike. Igrao sam jednom ovu igricu, baš je dobra. Dobro, znači ovo je sada kao trening. Znači igramo ovako. Dobro. Ovako idemo, okrećemo ovako. Znači, ovo su naši protivnici. Dobro, ide da ih rokamo. Dobar. 3 to move. Dobro, idemo. Destroy enemies. Ovo je trening. Treninzi su uvijek dosadni. Dobro. Ajde. Tako. Tap to complete level. Dobro. Pobjedili smo ovu rundu, sada neću ovo ništa. Idem dalje. Očitava se, dobro. Neću ništa ovo. Start. Ovo je moj avion. Battle idemo. Ovo je prva faza. Idemo next i start. Dobro, idemo odmah da pređemo ovaj nivo. To jest level. Dobro. Ovo su kao sve treninzi. Dobro, evo ih ovi protivnici. Ima i tank, on nas gađa. Dobro, imaju ovdje neki vojnici 100%. Dobro, ovo će biti malo teži level. Dobro. Idemo. Moram te roknuti. Aha, gađaju me raketama, moram da bježim. Ajde da i ovoga roknem. Dobro. Srušeni su ovi kao patrolne zgrade. Patrolne drvene zgrade, tako ću da ih ja nazovem, ali ne znam to baš kako se zove. Dobro, evo ga. Čitava se. Idemo odmah sada na novi nivo. Idemo next. Dobro, ovo. Da vidimo šta je ovo. Upgrade. Dobro, sada smo nešto upgradeovali. Sada idemo start. Dobro, sad ćemo da vidimo u koju rundu idemo. Koji battle. Dobro, evo ga. Krenuo sam. Znači, sada imaju i neki brodovi. Ajde, pucaj. Dobro, ovaj neki neprecizan brod. Ajde, ovo je precizniji. Pošto je veći, ali ja sam se izmakao. Dobro. Pucaj, dobro. Dobar. Srušio sam i ovaj veliki brod. Evo ga vi mali, neprecizni. I ovaj je precizan, boga mi ovdje neki vozač sa boljom diplomom izgleda. Dobro. Mislim, pucač. Dobro. Nećeš me ti pogoditi. Dobro, izmakao sam se. Evo ga najveći brod koji ima najviše. Ja ne znam da li je ovo najveći brod, ali ja kažem da jeste. Dobro. Ajde da skinemo ovu našu takozvanu drvenu patrolnu zgradu. Da. Evo imam 240 raketa, vidi ovo. Bum. U šta sam im uradio, dobro. Ali neću više da trošim. Dobro, skinut. Ovaj veliki brod, ode on u vodu. Ovo neki Titanic. Aha, kao Titanic, dobro, ajde. Rokam, dobro. Idemo. Evo ga i ovaj zadnji, konačno da ga srušim. Ovo zadnje raketom, dobro. Pa evo, prešao sam level.
Preću još jedno 2 levela, da se zagrijemo malo, da uđemo u igricu, da se upoznamo sa igricom. Dobro, evo ga ovo, naša teritorija, idemo start odmah. Sada idemo u ponovo jednu rundu, dobro. Šta je ovo? Evo ga. Sada ćemo da ubijemo ovog ovdje. Aha, vidi ovo imamo. Dobro, ajde pucaj. Dobar, ajde pucaj. Ne smiju nas pogoditi. Dobar. Ne treba mi sada pomoć. A ovo njihov neki kamp. Dobro. Idemo sada ovdje da ih rokamo. Dobro, uzeli smo pomoć. Prvu pomoć, dobro. Dobro, ajde rokamo. Dobro. Ajde, sada ću ovo da srušim sa ovim raketama. Sada ću i ovog ovdje da skinem. Dobro. Ovaj njihov pomoćni kamp. Evo je ponovo naša takozvana drvena patrolna zgrada. Dobro. Ne znam što ovdje trebam. Dobro. Ajde uđem. Dobro. Collecting. Dobro. Šta kolektuješ? Dobro, idemo sada da izrokamo ove ovdje. Pucaj, dobro. Drvena patrolna zgrada, dobro. Sad ću ovo njih skinuti sa ovim mojim raketama. Dobar, srušen. Dobro, ajde, ovo je baš dobra igrica. Zaboravio sam vam reći koja je bolja verzija Hill Climb Racinga 2. Jedinca ili 2. Onaj prvi dio što je grafika lošija i što je malo dosadnija, ili ova bolja 2. Što je zabavnija i što je napetija i što je troduplo bolja. Dobro, ajde da uđemo u ovo ovdje, collecting. Sada moram da se čekam da bi prešao ovaj nivo. Dobro. Idemo u ovu ovdje. Da nam nešto iskolektuje. Valjda nešto, neki eliksir ili najvjerovatnije nešto tako. Ili nešto helikopter prosipa. Neki otrov ili nešto. Kako bi ovdje uništili ovo ostrvo njihovom. Dobro. Collecting. Tako. I prešao sam level, što je jako dobro. 3 zvjezdice i to je to, ja mislim. Ovdje stalo ove pucačke reklame. Dobro. I to je to, ljudi. I to je to što se tiče sa ovom epizodom. Ako vam se sviđa, ostavite like, share i subscribe. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi YouTubera Fekija. Ćao!